Shalom adita selalu nak kadang mendenang hanggiku nang paribot di bagasan korni Tuhan Yesus Kristus. Salam siap madita selalu nak kamanginang tabe parura sama tatok kupasahat tami tuhita terkhusus tu ruas ni HKBP manang nadi dia pe maringan nak kamanginang na terjangkau channel YouTube tahun asa songona somang ruk majalu hita mangarata-ratai manang na mangarade edeta tu hari Jumat amanginang hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 ima Jumat Agung perninggotan hari hamamatin itu hatta Tuhan Yesus Kristus dibuka Yesus do dihita dalan yang baru jalan nama ngolu Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup ima topik ni minggu ta di hari sadari amanginang di Jumat 20 Maret 2024 ima Jumat Agung perninggotan hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus salahnya manginang asarut majolo hita nabuka deta asara pita mengguruhon edeta na parjolo sian nomor 620 tolu ayat sada saha roditolo kamanginang alai tagam sutau ta lanjut do pehita mengguruhon nang lupa hamuna ate manginang nang pehita secara manual jolo di partikian ototong alai nang gabe mangurui semangata nang gabe mangurui lasni rohatta dinalaho patu begehon manangna mangedehon ede puji-pujian tu hatta sangat matu hatta marite paradota manginang karu lima hita saluhna jaka pasu-pasu do dengan nibasana selani nang lupa hamu tekan majulo tombol subscribe di like tinggalkan komen di share aktifkan kamu lonceng notifikasinya manginang alana somon pemberitahuan di tuhamuna diaka uploadan nami dan terbaru asal nang ketinggalan hamu tetap update di uploadan nami lima di buku deta rak maita mangguru no parjolo siang nomor 620 tolu ayat sada do saat ayat tolu do tami bersama mora asa totong ta ala memang secara manual do hita jadi bodo tabayan manginang molo lagu-lagu na agak-agak jarang tedehon petong dohot nokna asal nang bingung kamu jala usaha kami do tetap ikon berpatokan tu nada dasar asli nada dasar bawaan ni EDT manginang sedang bingung kita di Jumat dinalahu mangihuton paredota pamujota di bagas joron itu hatta selani tabuka ma buka detana parjolo sian nomor 620 tolu ayat sada saha tolu rak mahita mangguru honsa jolusian not nama tabuat asal nang sektor murah kita masuk tu hata-hatanya kan kemana senok nama tabuat rak mahita manual sol do la sol do re mi re do mi sol mi re do mi re sol mi re do mi fa mi re mi sol la do re mi re do ayat sada tersilang mana usau tolong aku hati mudah berdiai mane satu sakit dan tara sabar kani hololiru amin terus mudar mutuakin Allah rindu sakit
buka mahita kasihan nomor 27 kola nayak sada ta guru sian nok nak kamanginang ala memang agak jarang-jarang tong mate kamu udah manok nak tapi ta manginang mi la sol fa mi do sol mi la sol fa mi re do re si do re mi fi sol la sol mi si do si la si mi do si la si la Hotinobus ni Tuhanku tunjunok do di batam sapa sada pikiranmu asa tunggu tu sabam sol matulus tu Tuhanmu maroha songani mamanginang mangedehone teh daudut imam muse mangihut ke nomor 120 tapa dorokna itu tapa mate mamanginang ayat 2 dulu rapita sol la sol do mi re la si la sol do do mi re la re sol la sol mi fa mi re la si do Beredi ameli narsila jani sakit mi Tuhan minona hukum sikat mi Dibangun rohana nasa godangi adile undo hosana tohusmi namanya utamanya buka bahita sian nomor 20 lalu ayat 2 ditambah ayat 4 asahut tapak rohahut di nada pertamai do tapak ke do nang tabah sol rendah do sol do netral biasa tapak nokna kamanginang do sol 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 fa mi sol fa mi re do sol fa mi re mi sol fa mi re do sol 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 fa mi sol fa mi re do sol fa mi re mi sol fa mi re re mi fa mi fa sol sol do si la sol fa mi re do tar sol sol di do rohaku pagi
ayat to petak enam. Bagas oir hontu roh aku pakokop min humokop tusi mato kupikiraku guru diho sabima puji na sa simi alai kumo Nah, mangihu tamanginang dan nomor 405 pendeta 405 ayat sada dohok 2. Rakmaita mangguruh namanginang nokna sol do 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 si do re do si do do mi do 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 si do re sol mi 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 do 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 re mi fa mi re do si do sol do 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 si do re 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 do re mi do mi fa mi re do re mi fa mi do re do si do. ayat sada. Adom sadamuan dusan uriki somudo disi puasmi ay manang mea jurbutni sahitni namalong luhut na disi Oloi macucu nai lulur wala puli sopo martu ormu ali orsea dimu namai ay manang ku dia mabawali dengan dupa korban ini sumurung dotu palsi calone naro malau siani oloi macucu nai lului muala uli samula martu ormu ali orsea diu namai. Nah, mangiut san pendeta nomor 26 mamanginang ayat sada dohok 2 mata baik. Ayat sada dohok 2. Silang apa
Nah parpu dia mengenang 543 ayat sadar luhut 2 mata bayan ada semana luja do naman lupa kemanginang tarik ho nafas jahit stok nate luja bah sangat matu hatta tagro manokna do mi fa mi re do la sol sol mi sol sol la sol fa mi re fa mi fa mi re do la sol sol mi sol sol la sol fa re do 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 si la la sol sol la sol sol fa sol fa fa mi do 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 si la la sol sol si la si sol do bunyi bekas ni olori dua taibia dito busto dari waktu seseorang alayo di tiap Yesus gomos tanganku dodiku dodi ramati rodina rodona bunyi upan boy maluma di horote bata di na buha posio di dulu kata alayo moto di tiap Yesus gomos tanganku dodiku dodi ramati rodi harodona mana teman di tuhata mana teman ang dita salut na kamanginang tumasay lojado memang masa cara manualon alay mersangak matuhatta di bay pamujud tak kamanginang jala boy musay tay hutto nanti kamanginang semoga dengan latihan kita kali ini kamanginang bermanfaat bagi kita tuh kita salut na ruas niya ke BP mang nadi dia pe nah orang lebih yang manginang di radio nami mohon maaf kami ya manginang karena kebetulan kurang fit suara manginang jadi taguru homa sian esniruhat tanang secara manual hitam sangat matu hatta totong di mulut tak kamanginang jala taruh di hita dia kalas nirohan ang pasu-pasuna soalnya majul perguruan tamanginang mohon maaf sebelumnya nang secara manual totong mahita meras niroha di nalaho mangguruhon manang nama mangedeon akaede pemuji-muji itu hatta salam siap madi hita salam horas bata maramuti hita sampai jumpa untuk di minggu depan untuk acara minggu ta tetap doa manginang ta update tong ta upload tong untuk edeta di paskah na parjolo alai oma jauh ta guruan na parjolo ta manginang semoni semona luja rubah menuju do manginang nguras tenaga do bolak pakai musik alana gabe secara manual ikut aja ka dotong di suara tahun nang fals kan jadi diketukan pekon pas do alana memang nada dasar na peta buat secara nada dasar asli do manginang setelah ni bersangat matu hata totong siap hita madalani hari-hari ni ngoluta tuhat tama totong nah mama semasa hita horas ma di hita sarhutna sialok